Pa ja jako dugo po glavi muljam tu ideju. Street food je trenutno vjerovatno najkreativniji izraz u kuhinji. Nema regula, nema nekakvih striktnih pravila i mislim da možete ljudima ponuditi nešto drugačije, nešto novo svaki put. Mi svaki put mijenjamo meniju, svaki put mijenjamo jela, radimo sezonski prema inspiraciji i prema gradu u kojem se nalazimo. Malo je naporno i pogotovo ako je jedan event u petak, a drugi u subotu, ali pravimo se još uvijek mladi, ako ništa drugo. A pa to je koncept koji ja stvarno obožavam. Ispalo je da sam komunikativan i da me nije sram pričati s gostima i upijem njihove ideje, komentare, šalimo se, zezamo se, muzika, vedra atmosfera, puno ljudi, gužva. Tu je gužva najbitnija stvar, jer upijate pozitivnu energiju od vaših gostiju i to je svaki put baš sjajno. Daljnji plan je hrpa gostovanja, idemo u Bjelovar, pa idemo u Zagreb, pa ćemo ići nešto u Hercegovinu, postoji nekakva šansa za Beograd, znači to se razvija i završavamo na advent koji svi ostali. Biće jedno uzbudljivo i toplo ljeto.